Whare kura horomia. E te iwi, kei te manawa pā ngā iwi o Ngāti Tama me Ngāti Mutunga ki whakarongotai, i te takahuringa o ngā whakaritenga i whakaitia rā e rātou me te kaunihera o Kāpiti, mo te huarahi matua hou i Tauarohe. Ko ngā urupa o ngā tūpuna o te ao kōhatu, me ngā tūranga marae tawhito, kei ngā taha e rua o te rori matua, hei tā Tony Thomas o te hau kāinga, ka tāwi e te huarahi hou, a te manatū waka. This is a whole new ball game now with the Western Link expressway going down through this area. It's wasted 5 years of our work. Koe ni te mahere ko whaariki hia te manatū waka ki te aroaro te minita waka a te kāwarataka. E rua piri o ngā tāra te tahua ka whakapaua mo te hanga i te huarahi hou me na ka tautokotia e te katoa. We've worked with the councils as best we could, but the NZTA are just another different body we've got to work with. Ko ngā puke me ngā pauaia kei murine ko te huarahi, ka takahia e te manatū waka hei whakatakote te huarahi hou pai konei ki roto te whangarui ātara. Ko te awangawanga ki a te iwi Māori o tēnei takiwā, kāre no rātou ki āta noho me te manatū waka ki te whakatakoti o rātou whakaaro, whakahera nei ki tēnei kaupapa kei te takatakahi i o rātou wāhi tapu me ngā whenua o rātou mātua tūpuna. Now people of Waikanae and Paraparaumu are not really happy. Ko tētahi kaupapa kei te whakaaro hia te manatū waka, nā oti a rātou te horahi hou, me tā ke ngā waka e whakamahiana i tēnei horahi. Joe Glenn, Te Kararea.